madoda kunale yeah Ikala lomcholo halithetha 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 Kwasiwa ilwana Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo halithetha Chala ngaphe Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo Ikala lomcholo halithetha halithetha Ikala lomcholo Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo halithetha Ikala lomcholo 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 halithetha Awusuka madoda awusuka saphuma kamnandi kanjalo ke insizwa zenkululeko nayo ke leyo ngoma bathi hayiyo egilimanga iyona ke ngempela edla abantu kulezi insuku ecala lomjola lithethwa cha ngenxa yesikhathi bafowethu lithi ke washlamunye umzuzu osela phambi kokushaya ihora lesikhombisa isifikile ke indoda enkulu uMavelas umfoka Peterson ezosipha ke i-breakfast show yangomgqibelo cha bafowethu valelisani bafowethu kwenzela ukuthi siphume kanje sithi nje asibonga ithuba siyinkululeko kwi stage sentokozo FM nangelinye ilanga ningaphela amandla boni bophinde nisinikeze ithuba siyanithanda kakhulu imanagement yonke yakhona siyabonga kakhulu inkosi nje inibusise sengathi singakhulu istage sibe sikhulu silingane nje noZulu ephelele siyabonga siyabonga bafethu anisithembisa ukuthi sizowuthola umculo wenkululeko okwesibili menibuya niza eThekwini futhi nophinde nisivakashele. Yebo kunjalo siyophinde sibuye nanokuthi ke sisebhodweni nje manje kuningi esikuphekayo siyathembisa ukuthi sizothi nje emva kwaJuly khona okuzophinde kuphume futhi okumnanda sezokukhipha ke manje okukodwa sifuna nje abalaleli behlala njalo bejabulile ngendaba yomculo wenkululeko siyabonga. Siyabonga kakhulu ke lapho eqenjeni lenkululeko ekade ke lihleli lisibusisa kamnandi le studio bafethu siyabonga kakhulu. Yeah.